Eka mbakengurukira inshuti banywanyi bacu mukomeje kumviriza ibiganiro n'amakuru byacu mere ijya nino ku migabane y'amakungu yakure abahere mu karere k'ibiyaga binini eka namwe muherenga mu gihugu cy'u Burundi makomine agiye atandukanye twari tugarukanye amakuru akomeye cyane abatojwe n'abamenyesha makuru bacu bare ijya nino cyane nkawe mwaje gufyanda sabone ko utarabikora amanuka munsi video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona akazo jya nyine ufyonde ko hamatuje turabana amakuru twaguteguriye kuri imbonesha kuri imwe rudende ibageza amakuru mutasanga ahandi amakuru tubagezaho yibanda muri politike diplomasi ndetse n'umutekano w'ibihugu mu karere k'ibiyaga binini aho kandi amakuru yacu nkuko mumaze kubimenyera yibanda mu gihugu cy'u Burundi ndetse useruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho tuba turebera hamwe amakuru yagiye asohoka mu bitangaza amakuru ndetse n'abamenyesha amakuru bacu bari kutugezaho muri uwo mwanya kandi amakuru yacu nkuko mumaze kubimenyera nakagaruka amakuru yacu agenda tugeraho aba agezweho aba update mu useruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko nkuko kandi mumaze kubimenyera kibanda hano mu gihugu cy'u Burundi aho tuba turebera hamwe ibiri kuvugwa muri politike byibanga aho twinjira mu mugwa mukuru wa politike Gitega tukavumbura iby'abandi batavumbura mbahaye ikaze rero izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacu araza kwibandaho. Perezida wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari gukorana inama n'abasirikare bakomeye mu gihugu cye ndetse ikabikurikiranwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Turaza kubigarukaho ivy'iyi nama turebe ibyiri kwigaho ndetse n'ivyo bari kuvuga muri rusangi dore ko twabibazaniye. Turaza kubabwira ko kandi mu mujyi wa Sake ibyitifashe neza kubera ko umutwe wa M23 umereye nabi cyane igisirikare cya leta FARDC n'umuriro uri kwaka n'isasu riri kuvuga hari ya Sake. Turaza kubabwira ko kandi M23 muri operation ikomeye cyane ya Major Wiringoma yo gufata bihambwe. Ayo yose n'amakuru tukuzaniye nandi yose utakwiye gucikwa tuba tukuzaniye ibyavuzwe mu bitangaza amakuru inkuru ziri kuvugwa hirya no hino mwese muhawe ikaze. Munyemerere amakuru yacu tuyatangurira ahangaha kuri iyi page ya General Prime Niyongabo aho biri kuvuga ko yasuye abasirikare b'u Burundi bari mu myimenyerezo ikomeye cyane hano mu ishamba rya Kimeza rya Kibira. Bikaba biri kuvuga yuko uyu nguyu yagiriye urugendo rukomeye cyane rwo gutera ingabo abanyagihugu ndetse n'abasirikare muri rusange dore ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi murabizi ko haguma havugwa amakuru akomeye cyane kandi menshi avugwa hano mu iri shyamba rya Kibira. Amakuru atugeraho ndetse tunafite nuko iri shyamba rya Kibira atari abasirikare b'u Burundi nyine bari gukoreramo imyimenyerezo dore ko aba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na FDLR abo bose bari mu ishyamba rya Kibira bakaba bari gukoramo imyimenyerezo ikomeye cyane biteraniyemo ibihugu bibiri ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ku nkunga ya perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi. General Prime Niyongabo rero akaba yasesekaye ngaha mu masaa 4 za mu gitondo bikaba biri kuvuga ko atarasubira inyuma cyangwa se asubire mu mugwa mukuru w'igihugu Ubujumbura. Ni mu makuru akomeje gukururwa cyane bivanye n'abamenyesha makuru bacu bagenda bakurura amakuru yibanga ibiri ko birabera mu ishamba rya Kibira. Bikaba bivugwa ko hari kuberamo imyimenyerezo mu mugambi ukomeye cyane wa Antoine Felix Tshisekedi ndetse na perezida w'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Bikaba bivugwa yuko FDLR ubiri mu myimenyerezo ikomeye cyane ndetse hari abasirikare bagera kuri 250 abandi bakaba barasigaye mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafasha igisirikare cya leta FARDC. Ni mu nkunga ikomeye cyane Antoine Felix Tshisekedi perezida w'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahaye uyu mutwe witwaje intwaro wa genocidaire bakoze genocide mu Rwanda. Genocide yakorewe abatutsi mata 1994 aba bakaba barahungiye mu seruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeye cyane nuko abo ngabo boherejwe na Antoine Felix Tshisekedi kugira ngo barebe uko banoza umugambi wabafatanyije na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye kuva ibi bihugu bitatu byagirana amakimbirane akomeye cyane dore ko igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi ibingi bifatanyije kwanga igihugu cy'u Rwanda. Mu makuru avuga yuko ibi bihugu byombe haba cya Kongo n'iki Burundi biyemeje guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse bifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro nka FDL ndetse n'indi mitwe nka Wazalendo
na FARDC nk'uko amakuru agenda abigeraho dukesha ikinyamakuru France 24 na bwiza.com cyagiye kivuga kuri iyi nkuru. Aba basirikare n'ubundi basuwe na General Prime Niyongabo bakaba bahawe amabwiriza mashya yo kurangiza imyimenyerezo ndetse bakegera imipaka y'u Rwanda. Ni amakuru dukomeje kugenda dushikira. Murabizi ko Antoine Felix Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu beruye muri rubanda ndetse no ku binyamakuru bigiye bitandukanye byajyanye ikiganiro n'abaperezida bombi, bavuze ko igihugu kibanye cy'u Rwanda gikomeza gutwerera umuhari wa Red Tabara ndetse n'umuhari wa M23, bityo abaperezida bombi batazarebera. Bavuze yuko ari ku mwanya ingabo z'ibi bihugu zigatera igihugu cy'u Rwanda, kandi bavuze yuko bakomeje ngo kuba bafasha imitwe yitwaje intwaro. Muri leta y'u Rwanda humvikanye amakuru avuga yuko abangaba batemera ikintu na kimwe ndetse bahakana kuba bafatanya n'iyo mitwe bagenda abashinjwa n'ibi bihugu uko ari byombi. Ni amakuru akomeye cyane kuko Antoine Felix Tshisekedi akunda kugenda agaragariza amahanga rimwe cyangwa se kabiri avuga ko u Rwanda rutera inkunga uyu muhari wa M23. Ni mu makuru akomeye cyane kandi kuva iki gihugu cy'u Burundi cyafata umwanzuro wo gufunga umupaka uhuza iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'iki Burundi, igihugu cy'u Burundi binyuze muri perezida w'iki gihugu General Major Evariste Ndayishimiye yahamije adashidikanya ko u Rwanda rutera inkunga umuhari wa Red Tabara, kandi avuga yuko umuhari wa Red Tabara ufatira imyimenyerezo mu gihugu cy'u Rwanda. Yavuze ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, ngari nayo mpamvu bafunze imipaka ndetse baharanira no kurinda igihugu cyabo. Bavuze yuko kandi umuturanyi nategwa bazamutabara, uwo na wundi na Antoine Felix Tshisekedi. Munyemerere twihuse cyane twerekere mu makuru ari kuvugwa muri iyi nama iteranyije abakuru b'ibihugu byombi, haba igihugu cy'u Burundi ndetse n'icya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ikaba iteraniyemo abajenerali bagiye batandukanye ndetse n'intumwa ya General Major Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, akaba yerekeye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biteganyijwe ko uyu nguyu nasoza uruzinduko rwe arava Kinshasa yerekera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agasura abasoda b'igihugu cy'u Burundi. Ni amakuru akomeje kutugenda atugeraho muri iyi nama, dore ko General Major Evariste Ndayishimiye we ayikurikiranye ku buryo bw'ikoranabuhanga. Iyi nama ikaba iteraniyemo abajenerali bagiye batandukanye ndetse iyobowe na Antoine perezida w'igihugu cya Kongo. Bakaba bari kugaragaza impamvu zigiye zitandukanye, aho uyu muperezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yakunze kwibasira igihugu kibanye cy'u Rwanda, avuga yuko aricyo gikomeje gutera umuhari wa M23 inkunga. Yabishimangiye avuga ko uyu mutwe wa M23 ngo ufite intwaro zikomeye cyane ngo nka misile, kandi ngo ashingiye ku butumwa bwa Loni ndetse no kuri raporo Loni yakoze ndetse na MONUSCO, nuko yagaragaje ko ngo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta mutwe n'umwe witwaje intwaro ufite izi misile ndetse n'imodoka za mutamenwa. Antoine Felix Tshisekedi akaba yakomeje kugenda avuga yuko izi misile zavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi avuga ko hano M23 gifite ibikoresho bidasanzwe, ngo harimo indege, harimo za drone zihanura indege z'intambara. Ni mu gihe hamenyekanye amakuru ko umuhari wa M23 usigaye uhanura indege mu mirwano dusigaye turi kubona uyu munsi ndetse n'iminsi iheze, nuko ubu gisirikare cya leta FARDC cyahagaritse kuba cyakoresha indege kuko bizatwikwagwa n'umutwe wa M23. Ahangaha Antoine Felix Tshisekedi yakomeje kugenda agaragaza amakuru akomeye cyane avuga yuko umuhari wa M23 ukomeje guhungabanya igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, witwaje ngo kuba uhanura indege no kuba wifata igice gikomeye cyane. Impungenge Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite nuko uyu mutwe witwaje intwaro uri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wa M23 ukomeje gutera impungenge zikomeye cyane leta iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi. Ni mu gihe abajenerali na perezida wabo Antoine Felix Tshisekedi batanze ibitekerezo bigiye bitandukanye nk'uko turi kubikesha umunyamakuru wacu uherereye mu nama ndetse nk'ibinyamakuru France 24 ndetse na Kivu Morning Post byanditse kuri iyi nkuru. Biravuga ko ahangaha ari gutangirwamo ibitekerezo bigiye bitandukanye kuko ngo biyemeje kuba barandura umutwe wa M23 ku bubi na bwangu.
abanyepolitike mpuzamahanga n'abasenguzi mpuzamahanga mu by'ubukungu ndetse n'ibya diplomasi baragaragaza ko Antoine Felix Tshisekedi igihe icyo ari cyo cyose atazemera ibiganiro n'uyu mutwe wa M23 ngo bitazamuhira. Icyo bashingiraho ngo nuko M23 imajije kwigarura ubutaka bunini ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje gutera impungenge zikomeye cyane leta iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi, kuko M23 iri kwigaragaza mu buryo budasanzwe ndetse igakora ibihabanye n'ibyo Antoine Felix Tshisekedi yasezeranyije abaturage kwa 29 ubwo yiyamamarizaga Bukavu muri manda ye ya kabiri. Uyu Antoine Felix Tshisekedi yashimangiye amakuru avuga ko narangiza gutorwa muri manda ye ya kabiri ngazirukana uyu mutwe wa M23 ndetse ari nacyo azashyira imbere kuruta ibindi. Ibi ngibi nubwo bagiye babivuga gutyo byatenzwe gushyira mu bikorwa ari nacyo Antoine Felix Tshisekedi gikomeza kumutera ubwoba. Ariko Antoine Felix Tshisekedi muri iyi nama ayoboye iri kubera mu murwa mukuru Kinshasa w'iki gihugu ari kugaragaza ko ahangaha harimo abagambanyi muri FARDC, avuga ko ari nayo mpamvu urugamba rukomeza kugenda arugorana. Ni mu gihe hakuvumbuwe amakuru y'uko M23 ngo ifite urwego rw'ubutasi, kuko FARDC, MONUSCO, wazanira ingabo z'u Burundi, Tanzania, abacancuro abo bose bajya kugaba ibitero ku mutwe wa M23. M23 yabivumbuye hakiri kare. Abajenerali bo bahakanye iby'aya makuru ndetse bavuga yuko impamvu urugamba rwa M23 rwagoranye bikomeye cyane ngo ni tekanike M23 ikomeza kugenda irwanamo ihindagura utamenya uburyo irwanamo ubu ngubu cyangwa ubundi. Ni uburyo bwatangajwe n'abajenerali bitabiriye iyi nama, dore ko ari inama yari free aho buri mu generali wese yatangaga ibitekerezo. Ni inama Antoine Felix Tshisekedi yaganiyemo na General Major Evariste Ndayishimiye, avuga yuko kandi ahangaha ngo igihugu cy'u Rwanda ngo aricyo gikomeje guteza umutekano muke ngaha mu buseruko bwa Afurika. Antoine Felix Tshisekedi ndetse na mugenzi we General Major Evariste Ndayishimiye bakomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda yuko aricyo nanone gikomeje guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa General Major Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, we yagaragaje ko intsinzi bayifite kandi ari vuba na bwangu. Gusa abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike bagaragaza ko General Major Evariste Ndayishimiye uyu nguyu yishingikirije perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi mu nkunga ikomeje kujya i Burundi, dore ko mu makuru dufise ngaha kuri Burundi News TV nuko ahangaha mu gihugu cy'u Burundi ari kwinjira amafaranga menshi y'umurenge y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeje kugenda yinjira muri iki gihugu cy'u Burundi. Nubwo abarundi bamwe bakunda kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko iki gihugu cy'u Burundi amafaranga ari kujyayo atari kwinjira mu kigega cy'igihugu, ahubwo ari kwishyirirwa mu mifuko ya bamwe na bamwe mu bakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi harimo General Major Evariste Ndayishimiye. Kandi izindi ngingo bashingiraho ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi yemereye inkunga ikomeye cyane iki gihugu cy'u Burundi kugira kizahure ubukungu bw'igihugu ciwe. Munyemerere twese cyane twigire ku muhari wa M23 aho biri kuvugwa ko hari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari kubera intambara ikomeye cyane. Ni mu gihe M23 yiriwe yigaruriye umujyi wa Sake wose, nk'uko umunyesha makuru wacu yabitugejejeho. Yavuze ko M23 mu mbaraga nyinshi kandi zikomeye yirukanye bikomeye cyane Wazalendo ndetse na FDLR n'igisirikare cya leta FARDC. Ni mu gihe kandi hari rusake rwambikanye bikomeye cyane hagati ya M23. Ni mu gihe biri kuvugwa ko abasirikare ahangaha ku ruhande rw'u Burundi haguye abasirikare babiri ndetse n'uruhande rwa M23 bikavugwa yuko ngo hakomeretse abasirikare bagera ku 8. Gusa kuri ayo makuru mumenyesha makuru wacu adutangarije haba imande uruhande rw'u Burundi abasirikare bayoboye abandi b'abarundi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no
umuhari wa M23 ntacyo baratangaza kuri aya makuru yo kuba impande zombi zagize abasirikare bakomenetse ndetse n'abitabye Imana muri urugamba rwiriwe ruri kuvugamo amasasu aremereye. Ni mu makuru dukomeje kugenda dukurura. Ahangaha biravuga ko umuhari wa M23 ukomeje kwigarura umunsi ku wundi ubutaka bunini bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe biri kuvuga ko ahangaha M23 yatatse bikomeye cyane ndetse iri gushaka no gufata abihambwe. Ni amakuru akomeye cyane aho bihambwe yaririnzwe bikomeye cyane n'abasoda ba FARDC, ariko M23 yabarashe basubira inyuma. Ubu ngubu amakuru ari kuvuga ko ubu M23 iri gukontrola bidasubirwaho umujyi wa Sake wose. Ni mu gihe MONUSCO abasirikare bakuru b'abajenere ba FARDC bamwe bahungiye i Kinshasa abandi Goma, bakaba barinzwe bikomeye cyane ku buryo bwo kurinda abasirikare babo bakuru ndetse no ku buryo bwo gutinya umuhari wa M23. Gusa umuhari wa M23 ukomeje gutera ubwoba isi muri rusange bitewe n'intsinzi n'uburyo uri kwiyerekana muri iyi minsi bivanye n'amamisire ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare bifite ndetse n'imyitozo ikomeye cyane, aho abenshi badashidikanya bavuga ko uyu muhari wa M23 ukomeye cyane bikuruta ingabo za leta FARDC. Ni mu makuru akomeza kugenda atugeraho bikavugwa ko ubu mutwe wa M23 umaze kwigarura kimwe cya ubutaka bunini bw'igihugu cya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi hamwe na leta iyobowe n'abajenere bagiye batandukanye ndetse n'ubutegetsi bwe bugari bibaza ku kintu gikomeye cyane, bakibaza bati ese umutwe wa M23 ukura hehe imbaraga? Batajuyaje abangaba basubiza amahanga ndetse nabo ubwabo bakavuga ko ari igihugu cy'u Rwanda gikomeje kugwanira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe umuhari wa M23 wakomeje kugenda ugaragaza byinshi bigiye bitandukanye, uvuga ko igisirikare cya leta FARDC ndetse na wazana n'imitwe itwaje intwaro nka FDLR bakomeje kugira uruhare mu mibereho mibi y'abakongomani. Ni mu gihe Bertrand Bisimwa na Laurent Kanyuka bakomeje kugenda bagaragaza amakuru akomeye bavuga ko ivyo bashaka babibwiye Antoine Felix Tshisekedi ndetse na leta yiwe yuko bashaka kwishyura ukiza ndetse no guhagarika iterabwoba ku baturage b'abatutsi rikorwa na wazana ndetse na FDLR. Basaba Antoine Felix Tshisekedi yuko yahagarika ingenga bitekerezo ya jenoside ari kubiba mu bakongomani bivanye nuko abaturage b'abakongomani mu bwoko bw'abatutsi ara muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru bakomeje kugenda bahohoterwa igisirikare cya leta FARDC. Ni mu makuru akomeye cyane yagaragajwe n'uyu mutwe wa M23, nubwo ibinyamakuru bigiye bitandukanye byamubajije ku bibazo bigiye bitandukanye bamubaza niba uru rugamba ruzagera igihe rugahagarara. Ni mu gihe Bertrand Bisimwa yababwiye ko uru rugamba kugira ruhagarare bizaterwa na guverinoma ya Kinshasa, aho izemera ibiganiro ndetse no guhagarika gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wa M23 wakomeje kugaragaza ko abingibi biwubangamiye ndetse babangamiwe bikomeye cyane n'abaturage b'abakongomani bari kugenda bicwa abandi bagahohoterwa, abakenyezi bagafatwa ku ngufu n'umuhari wa FDLR ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Yavuze ko kandi uyu nguyu ubihagarariye ari Antoine Felix Tshisekedi nadahagarika iryo terabwoba ndetse n'iyo ngengabitekerezo ya jenoside iri kubanga mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nta gihe na kimwe M23 izasubira inyuma. Kandi M23 yavuze ko ititeguye n'umunsi wa rimwe wo kurekura ubutaka yafashe. Ibingibi Bertrand Bisimwa abisubiyemo inshuro zirenga 10, dore ko ahora bivuga ko M23 izavansa imbere kugira irenganure abaturage barenganye b'abakongomani. Ni mu gihe avuga ko Antoine Felix Tshisekedi aho yongeye gushimangira ko uyu muperezida ajyaho mu buryo bw'ubusambo ndetse yanashimangiye ko manda ya kabiri ari mu majwi yivye ndetse atari nayo. Yagaragaje ko nta karorero keza aha abakongomani ndetse nta n'umusaruro aha abakongomani usibye guhora mu magambo gusa
ndetse no kuba adashaka diplomasi kuri izi mpande zombi zihanganye. Bertrand Bisimwa yakomeje kugenda agaragaza amakuru menshi kuko abanyamakuru bamubaje niba M23 ifite ingabo koko nyinshi nk'uko bivugwa ndetse n'indege z'intambara ndetse n'imitamenwa y'intwaro. Bertrand Bisimwa yabashubije mu ijambo rimwe avuga ko ubu M23 nta n'ibikoresho bya gisirikare ifise ndetse n'ibyo byose ngo amadege ndetse n'ibindi ibyo ari byo byose yakanye ko uyu mugabo nabyo M23 ifite. Gusa yashimangiye ko abasirikare bo babafite ndetse bazi n'imigwaniro kuko yashimangiye igihe kirekire bamaze bashaka kwishyira ukwizana, bavuze ko bazi amashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane ku buryo bukomeye cyane, ari nayo mpamvu bakunda ngo kugenda batsinda urugamba hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwakoze kubana natwe, ciao ciao.